Mimi naishi Goma, nilikuwa Mnyarwanda lakini nikaenda kuishi Goma. Goma kule Katindo Ndosho. Yeni sasa nilikuja juu ya shida ya mtoto yangu wanamuita Natali. Aliolewa na Mnyarwanda akamubeba mbali. Mama, na ile matatizo nilikwambia kabisa njoo ngizi na niambia. Hapana, vitaisha vyote. Hakuna hata na bwana wako alikuwa anakupenda. Walikuwa walisha baroga. Mbona useme? Hello? Thank you so much wowe ufunguye iyi video hano kuri 5 Guys TV nizere kumeze fresh. Je nitwa Junior, umusore wanyu utajubira imigozi imuhambira, ndi kumwe n'umama wanje hano. Turasa rwose 100% turi hano kuri Grande Barriere ku mupaka w'u Rwanda ndetse na Congo. Uyu mudamu ni umuntu wasabye service kuri 5 Guys TV akeneye guhura n'umuganga. Tumaze gukorana ibintu byinshi, twagiye dusura inshuro nyinshi witwa Rutebuka. Aravuga ati uyu mugabo mwamfashije kumugeraho ko hari ibibazo mfite mu rurimi rw'igikongore. Ubwo araje abanza basuhuze. Nadhani unaweza sema kwanza majina yako halafu useme shida. Majina yangu mimi naitwa Imana Farida. Natoka Goma na shida moja ya mtoto yangu wanaita Natali. Aliolewa Rwanda. Bwana yake akamubeba munani mu mahanga. Akamutesa sana. Kumaliza mutesa mtoto anamaliza mwezi 3. Anateseka sana. Sasa navuka nitafute muganga gakondo anaita Tebuka. Tebuka. Sasa hiyo shida ni kama ilianzaga siku gani? Yani namaliza miaka kama mingapi? Anamaliza hako miaka 2. Huko wanaita USA nadhani miaka 2. Kule Ulaya. Kule Ulaya. Sasa shida ilianza lini, biliendekaje yani? Mtoto wangu aliniita anateseka sana, wana kumupiga, matatizo, chakula hakuna. Sasa nikaona ngoja nivuke niende tafuta mtoto wangu nione gizi na mubeba kwa muganga. Muganga asema anamuita Temuka. Nataka nifike yako nimuelezee gizi mtoto wangu anateseka. Yani akusaidie. Anisaidie tu mtoto wangu atoke kule afike huku mutundishe. Ulikuwa umesema unaitwa nani? Anaitwa Natali. Wewe ndo unaitwa nani? Mimi naitwa jina langu Imana Farida. Farida. Kwani uko Mnyarwanda ama uko Mkongo kwanza? Mimi niko Mnyarwanda lakini mimi naishi Goma. Goma. Yani ulienda huko ndo unaishi? Ndio kwenye mimi naishi. Alafu mtoto akiwapa mlikuwa mnakaa wapi? Tunakuwa nakaa Kongo. Ndo mlikuwa pia Kongo. Kisha kafika kule akaolewa na Mnyarwanda. Sasa acha nieleze watu kidogo kwa sababu kuna watu ambao hawawezi sikiliza Kiswahili vizuri. Uyu mudamu aravuga ati jewe nabonye ama video wenda agiye atandukanye ya Rutebuka ati nizera ko wenda yagira kinafasha ariko mpigereye. Ubwo 5 Guys TV ibyo yadusabye, ibyo twamusabye amaze kubyubahiriza, turemera turamanuka hano ku mupaka. Ubona ko ariho turi kamera ndetse n'amashusho byacu byahageze kugira ngo tuze tumufashe cyane ko Rutebuka anatuye hano nyine i Rubavu. Ubwo icyo tugiye gukora turamusangiwe mu rugo. Ubwo ni yagitumo tumugezeho uyu mudamu turebe nimba hari ikintu ashobora kumwaranja akamufasha. Utagiye kure ukurikirana iyi video turebe ese uyu mudamu arafashwe, ese icyatumanuye ruguririya gishobora gucamo. Ntujye kure. Mama, itabidi tuongee vitu vingi, yani watu waelewe vizuri, waelewe shida yako, wamesikia ni shida ambaye imekuwa kwa mtoto wako. Lakini kwa nini uko Kongo haukwenda yani utafute mganga uko Kongo? Sikutafuta mganga juba niambia ule Temuka ni mganga mkali sana. Jamaa anaitwa Rutebuka. Rutebuka anatunza sana. Kuko mama alinielezea giza alimtundisha mtoto yake, ndio maana na mimi namfuata. Namfuata Rwanda ule Rutebuka. Jamaa unatoka huko yani uko Kongo yani unavuka unakuja unasema lazima jamaa yani anisaidie.
Sasa kuna hapa kutoka hapa kufika kwake ni kama dakika kama 40 hivi. Yani tafika tu, hakuna shida. Tabidi tuchukue moto kidogo hapa, alafu tuende kufikishe huko, tuone kama witu inawezekana, yani kama naweza kusaidia. Hari abantu bagiye batandukanye mujya mubona dusora video z'abavuzi ba gakondo zigiye zitandukanye, twabasuye mu bintu bigiye bitandukanye, mwagiye mubona tujye kwa Basarongo na hehe abari kugira ngo turebe imikorere yabo, kuko ubuvuzi burahari bwa kizungu hakabaho n'ubwa gakondo, turabizi nabo bafasha abantu ibigiye bitandukanye. Niyo mpamvu twavuze tuti uyu mama nimba asabye ubufasha, nkuko nawe wahamagara ukavuga uti 5 Guys TV mumfasha ibi nibi tukaba twagufasha, uyu nawe nuko yabigenje. Turamubwira tuti rero kugira ngo tumanuke pfiriye hari ukuntu uri bubigenze, arabikora. Turangije turamanuka. So ubwo rero gahundi hari, tugiye kugenda dufate utumoto fresh bagende batugezeyo, ubundi tumusange mu rugo turebe niba uyu mugore yamfasha. Mama, nadhani kuna shida nyingine, yani tumekutana, hakuna shida, tunaenda tunakupeleka, yani ukifika utauliza mambo yako mwenyewe, hakuna shida. Ndio, mimi nataka nione ule Rutebuka. So mimi nataka anitunzie mtoto yangu. Hauna shida ya watu kukuona hivi ameenda kuninio, shida ya watu kukuona hapa una? Sina shida. Sina shida hata wanione, mimi nataka mtoto wangu atunziwe. Sina shida hata wanione, sina shida. Hauna shida. Okay. Sasa ubwo tugiye kugenda gahunda uko imeze, we aravuga ati je nta n'ikibazo nanafite byo kuvuga ngo barambona nagiye, ubundi babyita ngo nukuraguza mu Kinyarwanda cyiza, ati je kuba nagiye gukora ibyo bintu kuko nkeneye amahoro y'umwana wanje, ibyo ngibyo nta kintu bivuze. So for us kurinda tugerayo urebe uko bigenda bimera. Ndabakunda cyane, je nitwa Junior, murabizi simburi impambira, mudukurikiye mpaka tugeze. Sasa tumefika. Tayari tumefika, jua nini? Haujachoka? Hapana, sijachoka. Sasa yule jamaa anaishi hapa. Hapa ndo kwake hapa. Hapa ndio kwa Temuka. Ndo kwa Temuka. Anaitwa Rutebuka. Rutebuka. Nataka nimuone. Sasa itabidi tupige hodi tuone kama naweza fungua maiko nini. Kama naona hajafunga. Mlango uko wazi. Kwa kendo hapa. Abantu mutarimuzi kwa Rutebuka rero mise mbisobanura fresh, mugabo tujya dukamera ari mu bikorwa bye, dore ni hano iwe niho yituriye, ubwo tumusanze mu rugo ni kwa kundi ni yagituma, ariko kugira ngo ibibazo by'uyu mudamu turebe ko byabonerwa umuti. Sasa ukoredi hakuna shida, tufike mlango wake ndo huyo, tufike hakuna shida. Anakaa hapa. Ndio tufike tuone kama wanaweza kutengenezea mambo. Ndio hano niho kwa Rutebuka, abantu mama umukeneye ni uvango no kumuhamagara kwa kundi kuri telefone, ukabaza waje hano mu nce za Rubavu, maze akaba yakurangira niho yituriye. Uyu niwo muryango wiwe mu rugo, niho tugereje uyu mudamu. Budushatse twebwe twanitahira bakayavuga tudahari, akamufasha tudahari. Ndo nasema sahi hapa hata mimi naweza enda, yani ujisaidie mwenyewe sababu jamaa anaishi hapa. Hakuna shida, ukitaka uende mimi nafika kwa Rutebuka. Atanisaidia. Mtu anaweza ona mambo ambayo unakuja kufanya hapa. Watu wanahitaji kuona mambo. Murashaka kureba ibizanye uyu mugore, turebe n'ikibazo cye twahoze tuvuga hepfo yo ngiyo aho twaturutse ku mupaka, niba kiri buze gukemuka ko nkuko abishaka. Kuko hano no gukomanga ntabwo twakwinjira kwa kundi twinjiye hariya. Mwiriwe.
Mwiriwe. Salama. Meze bite? Bimeze bite rero? Ni sawa. Nitwa Junior ndi umunyamakuru. Twari tuje kureba muganga. Muje kureba muganga. Uyu nguyu ni umuntu ufite ibibazo yaba arimo Rutebuka. Arimo kanze mubwire ko mumushaka turebe niba ari buboneke. Uruti ni Junior ugusuye kuri 5 guys. Kanze mubwire. Chatungoje kidogo tuoneka kama naweza kuja hivi. Lakini una miaka mingapi? Mie 35. 35 naona uko mkubwa hivi yani. Komara. Kwani watoto ni wangapi? Huyo ambaye ako Nina tari njo wa kwanza. Kuna watoto 4. Wanne? Muraho wa mugabo. Meze bite? Mikoro ndayihora nurabizi. Na amahoro. Ariko si ijana ku ijana. Siga winjira muri uru rugo udakomanze uraho. Uraho neza iminsi myinshi. Ko ndase wambaye nk'umuntu ugiye. Dufite inama y'abavuzi gakondo urabona ko bari no kumbamagara. Ndagiye. Ko nkuzaniye umuntu hano se ufite ibibazo umudamu umunyarwanda kaza ariko tuye muri Kongo yaravuze ati ufite ibibazo ibi nibi ngezaho umugabo njya mbona gutya kuri YouTube ndangije nguhamagaye ejo umunsi wose mbona ntuyifashe ndavuga ntubwo turamugeraho ko namubwiye nturagura agafanta arakagura nuko nase ko mfite indi gahunda ngiyemo kandi urabona amasaha yageze ubwo biragenda bite murarara muza ariko wamwumva oyagiye ntago byankundira ndataha wamwumva gahunda zawe biri kujya bigenda bite ko no guhamagara se wenda nubwo byagenze urayifata se kari cyo kibazo ntabwo ugifata umuntu arahamagara kuko n'uyu nawe namuhaye nimero yawe yavuze ko yagerageje kuguhamagara akabona ntibikunda so uri kumva n'abandi bari kumpamagara kandi dore no mukuru w'inama ubwo bigende bite mbo muranunguye kandi hari gahunda yindi dufite numva utarudia kesho Hakuna shida. Unaweza rudi kesho? Naweza rudia, hakuna shida. Siwezi patikana, si bora mwambie yani ajaribu yani lakini hawezi nisaidia hata minite kidogo. Nikuelezee shida niko nayo. Akakubwira wenda ikibazo. Mbo acha nikupatie 15 minute tukuwe tulishamaliza mie niende. Hebu akwambie shida, umwambie shida ambaye imekuleta nini kama naweza kusaidia kitu. Acha nikwambie yenye nanileta kisha uone kama utanisaidia. Hebu sema. Sasa na shida kidogo. Mimi naishi Goma, nilikuwa Mnyarwanda lakini nikaenda kuishi Goma. Goma kule Katindo ndosho. Yeni sasa nilikuja juu ya shida ya mtoto yangu wanamuita Natali. Aliolewa na Mnyarwanda akamubeba mbali kule Bulaya. Mtoto anafika kule anamaliza mwezi 3 anamupiga hampatie chakula hakule maana anamtesa sana. Sasa nilisikia ase alimutia nje alimutosha ase hamtaki. Sasa nataka nione ule Natali kama nyumbi inamushinda nataka arudie Rwanda. Arudie huko. Nataka yani amrudishe arudi hapa. Nataka kumrudishe arudi kwangu. Juu yani ule bwana yake anamtesa sana. Mtoto nilimuita iko nalia aseme bwana yake alimutesa sasa alimutupa nje analala kumbalabala. Muntu ubwo ni bya bindi bavuga ngo naba homeless abantu badafite ahantu baba. Namwumvise afite ikibazo cy'umwana we w'umukobwa yashatswe n'umuhungu w'umunyarwanda bajya Buraya. Bari mu kihe gihugu? Bali kama Mozambique. Asili Mozambique. Bari Mozambique. Ufite ikibazo huko na shida acha nigusaidie. Ubwo nuko kumufasha gute rero kuko aravuga ati ngombwa ngo umuntu yagaruka
Mbo sasa ningekusaidia ule mtoto wako na ule nani bwana yake, ile mashida iko ndani yao ikaisha, si vile njo mzuri. Mbona wewe ulisema unataka arudie huko? Atarudia huko aache bwana yake kule? Hata kama unaweza mtundisha tu anabakia nyumba yake, hakuna shida. Vile mimi naviweza. Jua sitoka yuko na lala nje. Kama huko na ya nani ya kumrudisha nyumba yake, unaweza mrudisha, hakuna shida. Acha nikusaidie. Ikara pale kwanza. Ikara pale. Wapi? Bikale hapa. Hapa chini hapa kwanza. Ikara pale. Acha nijikaze nikusaidie juu muko bageni. Ndiyo. Junior nawe uragezana abantu hano ndunguye muri Uganda. Ariko urumva uyu nawe yari yavuze ati je mfite ikibazo kirankomereye, mfasha mbona uriya mugabo, kuguhamagara kuri telefone ntibyoroshye, nawe urabizi. Banireka mpamugeze, ubwo Imana ishimwe ko tuhagusanze. Ubwo wamufasha tukareba gahunda yiwe kwicamo, ubundi nkakomeza. Kubera ko mfite akazi kenshi ariko reka mufashe nta kibazo. Mba ni byiza cyane. Eti anatakusaidia kidogo yani. Ntabwo nzongera. Karibu. Asante. Kambanze mpigame gakeya wa mugani wa babandi. Nubwo ngira ngo muganga byagusaba kwigira hino gake kugira ngo amajwi abantu babe bayumva. Nasoge hapa hivi sababu kombari sana. Kureba na maliza yo mwaka ngapi? Miaka 10. Miaka 10. Ndiyo. Nionyeshe vidole vyako. Ikara mzuri nionyeshe. Sema jina ya ule mtoto wako, ule musika wako, na ule bwana yake. Emmanuel. Unataka nikusaidie nini? Bakie na Emmanuel mu nyumba yake. Mu nyumba yake? Ndiyo. Fanya hivi. Fanya hivi. Ongeza. Nasema sasa hivi. Wewe sema. Nasema sasa hivi. Natari. Mtoto yangu. Na bwana yako. Na bwana yake. Saa hii. Ile shida iko ndani yenu. Ile matatizo yote. Saa hizi. Rutebuka. Nafika kwa Rutebuka. Rutebuka ananisaidia. Sasa hizi. Wewe Natari. Na bwana yako. Hakuna. Kila kitu chote. Kama ni shitani. Kama ni wachawi. Wale wote watoke. Ndiyo. Nakusaidia usiogope. Ndiyo. Acha nione kwanza kama ni vitu vyenye walitia ndani yao. Ndiyo. Acha nivione.
Mbona barisha baharibisha? Barisha baharibisha? Hatari. Eta makuta kwanza ya nani? Ile ya kuangalia kama tuone kama nani bale bakure Buraya ni 150. Pale muri Afrika ni 70. Ni 70. Huku Rwanda ni 36. 36. Njo isi makuta. Aya nayo gusuzuma. Gusuzuma hanze Buraya dusuzumira 150. Muri Afrika ni 70. Hanze hano mu gihugu cyacu ni 36. Ibyo ni bisanzwe n'amafaranga dusuzumira. Yaruzuye 150. Nayara. Sawa. Sawa. Acha nione kwanza ule mtu mwenye alifanyizia mbaya. Siogope vile vitaishi. Halo? Natari biko ai? Mama, na ile matatizo nilikwambia kabisa njongi zinaniambia. Hapana, vitaisha vyote. Hakuna hata na bwana wako alikuwa anakupenda. Walikuwa walisha baroga. Mbona useme? Halo? Nifanyikie kabisa, nisaidia kabisa. Ase? Nisaidie. Niko naomba nani? Niko naomba dawa. Wakutunjishe wake mu nyumba yako. Amekata? Amekata. Tunaweza endelea na mambo. Mimi vya kwanza nilishabifanya. Ndio. Hata toka mwa ile nyumba. Tena na ile fujo ya bwana yake haitarudia tena. Ndio. Juu naona ule mwenyewe alibafanyizia ile nani. Saa hizi mimi namupiga. Namupiga. Kamata na wewe. Jifanya hivi. Piga magoti. Utie pale. Useme saa hizi. Mwenye alifanyizia mbaya. Eti hapa. Huko nasema. Mwenye alifanyizia mtoto yangu mbaya. Viende vyote. Virudie kwenye vilitoka. Virudie kwenye vilitoka. Kamata kwanza. Piga ule mchawi mwenye alienda pale ndani. Aende asirudie mu nyumba ya mtoto yangu. Wende kabisa, sikutaki mu nyumba ya mtoto yangu. Naona nibyo bari gukora nabwo birimo kugenda neza. Urabona ko harimo n'ibintu by'ubukene by'inyatsi by'ikibyo kuda na business ndizikigenda. Acha najo nisaidie. Kamata. Tia pale nyangu. Ubukene bwose muri bo. Bote bunaenda. Amahane kurwana mu nzu urwango. Byote binaenda. Ongeza tu. Byote kupimbana, kupigana, byote bisirudie mu nyumba ya mtoto yangu, byote biende. Okay. Huko namuona? Naisha muona. Basi uru namuiwa? Si muiwa hata.
Saa hizi muite kwanza magharibi. Tamuita. Na ule bwana yake atakuwa muomba huruma. Juu amuhurumie, juu alikuwa ndabwo ari we wabiteye. Uyu mugabo akunda umugore wawe, akunda umugore we, ariko urabona ibibazo byabaye hagati yabo kubera umuntu washakaga kubateza ubumwijyane. Urabona ibintu yakoresheje bira byose, urabona inzira yari yanyuzemo, ariko aka kanya arakize, humura, bagiye kubana amahoro, kandi bagiye no gukorana business, noneho batere n'imbere, babeho neza. Asante sana. Nawe asante. Walisha kutunzisha, utawakia mnyumba yako au utaongeza toka? Mama, na ile matatizo nilikwambia kabisa, njoo ngizi niambia. Hapana, vitaisha vyote. Hakuna hata na bwana wako alikuwa anakupenda. Walikuwa walisha baroga, utaikala mnyumba yako habitaongeza kuwa. Na mie sijue mama yangu, sijue venye balimupa. Balimuroga, lakini walisha mtunzisha habitaongeza kuwa. Ulishaona ule mganga? Ule mganga ni hatari. Tebuka ni hatari, lakini kuko mama mwenye alimuniambia asa alitunzaka mtoto yake, ndio maana na mimi nilikuwa mtafuta. Ulishamuona basi? Nishamuona, tushaonana, vyote dawa alishanipa vyote itaisha, vitaongeza kuwa. Mungu wangu. Vile ni mzuri, mimi nafurahi kabisa. Bana, kabisa ikala mnyumba yako, hakuna nyingine shida utaongeza ona. Mama, nikiongeza kuona bwana yangu kama vile, mimi naishi furahi. Si unajua ngizi nilikuwa mimi naishi mzuri. Utaifurahi sana. Katebu alisha vitunzisha vyote. Au juu sahi ni kunipiga, hata kutane niko na hii simu. Ni kuimwanga. Bai, mimi narudia kwangu, bana, uikale mnyumba yako habitaongeza kuwa. Vinaisha, mimi natavuka. Asante sana mama yangu. Sawa, tutaongea. Sawa, merci. Sawa. Ukaba rero ibyo twarimo ugize uti biciyemo, nawe nabwira umwana we ngo yumva tuje. Natuze cyane kandi nafunguye ibintu byinshi kuri bo. Kuko hari ibintu urabona bari barabazingiyeho, nda nibyo bagomba gukora ngo bigende. Na business zabo urabona ko byari byarahagaze. Ibyo byose rero namufashije. Mimi nabasaidia sana. Bire byote binaisha. Ubwo bigenze bite rero ngemba nibazije. Urabona ko n'umuntu wari warabagiriye ishyari, arigirira yagize fitina ku mukobwa wawe, yumva ko ugiye gukira ugatera imbere. Uraza hari abantu bajye bagira imitima ngiyo, nicyo cyatumye aza gukora ibintu ngibi, abashyiramo irayo bita mucanganyiko. Ira mucanganyiko yageze mu bantu kuriya, yuvura kubona ndimo gukogota kuriya, ntabwo ibintu bishobora kugenda neza ndi babana ngo basazane. Ariko kuva maze kuyibakuramo no kuyisora, wabonye ibyo nakoze, n'uwabikoze wamubonye, urishamubona. Binaisha kabisa saizi, kuanzia saizi bire byote binaisha. Ushimishije cyane, umuntu nahita yibaza ati abafite ibibazo bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, abantu bajya bampamagara bambwira bati gutya na gutya, barabizi uko tujya tubigenza nkabakoherereza, ariko si utanciyeho ubwo yakubona terero. Nge ubundi sanzwe mbari, kandi nuko bitewe n'abantu benshi, hari umuntu ambamagara akagira ngo namwirengagishe. Ariko niyo maze kuruka ndongera ngareba umuntu wambamagaye kuri WhatsApp mbambari
kereka ari umuriro washiranye cyangwa se ari indi ngorane yabaye ndi gutabara abantu bikomeye ariko ubundi mbambare. Ibyo ufasha abantu bindi nk'izo ndwara cyangwa se ibiki bindi bigiye bitandukanye ntiwanyuramo bimwe muri byo? Yego muri make ariko benshi bamaze no kubimenya no kubisobanukirwa. Ngiye muganga Rutebuka ibintu ushoboye gukoraho ngoraho rikaka. Icyambere ni bibonya. Buriya abantu bose babanye nabi mu rugo ndabafasha ngamenya ikibazo cyaturutse, ngamenya niba ari umuntu byishe inyuma, ibyo byose mbikora ndabimenya, ngabafasha urugo rugasubirana amahoro. Ikindi abantu bose barwaye ibintu bijyanye n'amarozi cyangwa se abarafashwe n'imyuka mibi amashitani cyangwa se abatumwe amahembe n'ibitega cyangwa se abantu baruzwe inyatsi bari gukora business bikanga, ibyo byose abagumiwe, abatagira urubyaro ndabafasha, mfasha abantu benshi cyane. Ibyo byose ubushobozi burahari kandi uzategura n'umunsi usure ngwereke depo yiwanjye irimo ubushobozi bwose burahari. Yego ubwo nahari wenda iyo miti mukoresha irahari, miti irahari, ubushobozi burahari, ndemera ngigora ngajya kuyishaka ngayibona kugira ngo mbone uko ndabara abantu bajya batinda ku menyo yawe bareba ukuntu amenyo yawe asa. Aya menyo narayogeje naguze ku rugate, bavuze ngo hari ngo hanya ngo ni ana ngo ni hina ni gerageza nko kuyagaragaza neza. Naragerageje byaranze narando yabaye ikirere, narogeje byaranze yabaye ikirere, afite aho ahuriye n'ibyo uri gukora. na sogokuru wanjye niko yarameze. Yari afite amenyo asa nk'uko. Nagiye no mu bitaro, nagiye muri farumasi ndanga n'amafaranga ngo bayoze biranga. Ubwo nuko wakuze se? Nucya nakuze. Gira gutya neza turebe. Ubwo nuko nyine. Nucya niko ndeye ngira muganga. Arakomeye ni mazima. Arakomeye n'igufa narirya. Okay, nibyo kwe turi kuvuga mu kanya tuti ushaka uyu mugabo aho munyura murahazi ni kuri nomero ndetse nanaberetse niwe hano niwe ntago ari aho akorera ahubwo niwe mu rugo. Twari tumubwiye gitumo ariko aravuga ati uyu mugore namufasha nawe akaba yabonera amahoro uwo mwana we.